JSBA จันสินชตุกเวทเลียตูเตอินซาวาอินจิใบกบูกะเจอูเกาชันปุยทุทาร์เหลาง่ายธรรมสาอัง JSBA เกาชันเต็น Relief Sunday อันมัง JSBA Worship Committee เต็นอินไก่ช่วยนาดานอาเซียมอังอินวอินจกมาอินโคมเลจันลำอินโคมาเต Relief ปวลินหุนอันมัง Worship Committee เต็นอินไก่ช่วยนาดานอาเซียมอังอิน Sunday School อายะ Sermon อินโคมมังอินจันลำมาโป Relief ปวลิน Sermon อินโคมอันมังบก Worship Committee เต็นอินไก่ช่วยนาดานอาเซียมอังหุนชะตักอันมังไทจูลมอติทู JSBA Executive Secretary Reverend H. Van Lal Thanachuan asoi ani Pastor Bial Thuthar BNP Mongchuan Unit 0210 kumpuan thupui bo zuina annei Baptist nau pangpol mar Pastor Bial kumpuan thupui nau pangte iswa ke bula ti chu bo zuin July ni somni pariat sang ni somni paruk thole ni jan khan BNP Mongchuan Unit 02 te chuan Unit huam chunga nau pangte ina lengin chong trai na le nau pang nu le pa te ti puina hun an man puya lalpa laka kan ro chan nau pangte chu lalpa hne na hruai thleng tura tho ho atul zia te zirtir na konga te thei top kan chu atul zia te soin hun thatak an mang ani he program thatak an man hian nu le pa te ne na an tho ho na konga ra du om tak a chua be sei thu BNP Mongchuan Unit Secretary Pu Arlal Monzawa chuan asoi ani Department Thuthar GKP Bangla Zion Unit 10 GKP South Wangmun Unit te an kan kumsang ni somni paruk zampui sakhan thalai Christian Paul Rorel in khomin apombo zuin July ni somthum sang ni somni paruk ni lai tho chan ni jan khan GKP Bangla Zion Unit te chuan GKP South Wangmun Unit te kanin hun an manga hun nuam tak mangin unit panhi te rongbol na le malak na report an ngai thlak mai ba ka malzai manga pathian fakna hla an ngai thlak thu te tin GKP Bangla Zion Unit President Langwal Ramlua Pui hne na tangin pathian thu cha thatak an ngai thlak thu te le hun hlok tak an man thu GKP Bangla Zion Unit Secretary Langwal Rinzwala chai lo chuan asoi ani GKP South Wangmun Unit te lolom na le lo mi khwal na lom ati thu asoi bok heti rual hian GKP Phuldung sei unit member somni paruk te po in GKP Behliang Chief unit te an kan ve boka hun thatak an man thu te le unit panni te malak na le rongbol na report an ngai thlak thu te tin GKP Phuldung sei unit Vice President Pulal Biak nunga hne na tangin pathian thu cha thatak an ngai thlak thu te malzai manga pathian fakna hla an ngai thlak thu GKP Phuldung sei unit secretary Tlangwal Andrew Laram Thara chuan asoi ani GKP Behliang Chief unit 10 hun thatak an lo siam sak chu lom ati thu atar lang tel bok ani tual chung ko shan thu thar mongchuan ko shan te wak kemin an fe chuak July ni somthum sang ni somni paruk atanga July ni somthum pakhat sang ni somni paruk chung khan Mongchuan Kaushan member mi som pangate Kaushanin enkol mek thai chak Kaushana work kemin an fe chuaka Mongchuan Kaushan work ke ma fe chuak te hian biak in thu thleng siam na an thok ani na tho tur omte tluang taka an zo fel thei chu lom ati thu soin work ke ma fe chuak te kong tin reng lo troi oma lo pui tu ordained evangelist lal du omate chung kwa circle pastor Reverend Lal Chamale Thai cha Kaushan enkol tu Pu Joseph ate chung ko chunga upa lal fel ki maral te chuan lom thu asoi ani Mission Field Thuthar Chaumanu Pastor Circle huam chunga thok tu ten in to khom na an nei August ni khat sang ni somni paruk in rin ni khan Chaumanu Pastor Circle huam chunga thok tu ten in to khom na hun an manga he huna hian pathian thu ngai thlak na hun tele pathian faka zai ho na hun an mang ani circle pastor Reverend Lalcha Maral tele ordained evangelist lal du omate hne na tangin pathian thu cha thatak le thoktu te fuina thu thatak an ngai thlak thu te thoktu te chuan an soya hun thatak le hlok thlak tak an man thu an tar langbok ani institution Thuthar Calvary Healing Center 10 Thilpek Andong July ni somni pariat sang ni somni paruk thole ni khan BKHP Wangmun unit le
BKHP South Wangmun Unit te Tangkop chuan Calvary Healing Center e rongbol na atan thing tua thanem tak an pe a CHC ten an mamo tak mai BKHP Wangmun le South Wangmun Unit ten an pe chu lom om ati thu soin thing tua lok khom na atana lir thei phal tak man tir tu le abuai pui tu pu silian moi Wangmun te chung ko chunga CHC coordinator ordained evangelist lal chung nunga chuan lom om ati thu a soibok ani khati zong kha tun chum chanchin thar kan ngai thlak thei te chu ani a thlir tu te in zawa in mangtha vek ule